Yes, reka ambasuze kandi nizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza. Turi ku cyumweru tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka w'2025. Nizere ko mukomeje kugenda amugira icyumweru cyiza. Nizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza aho umuherereye hatandukanye. Ninjiye rero makuru ari kuvugwa muri aya masaha. Na makuru harimo kuvugwa hirya no hino birumvikana. Turaza kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubundi nkuko twabisize makuru yacu atambutse twababwiye yuko muri teritwari ya Rubero imirwano yabyutse imeze nabi. Turababwira rero kugeza ubu ngubu uko ibintu byifashe. M23 tayari yamaze kugenda ayerekeza hehe muri mission neni tayari M23 yamaze kugenda ihagera. Ubwo turarebera hamwe aho ibintu byerekeje. Turaza kubabwira ko hari yakamaniora naho hiriwe imirwano imeze nabi kuri iki cyumweru. Turabirebera hamwe nabyo, hanyuma turaza kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Nubundi nkuko nahoze mbibabwira, aha muri Uvira ibintu bikomeje kugenda abimera nabi. Makuru atambutse twababwiye yuko aha muri Uvira isaha n'isaha rwose urugamba rushobora kuba rwambekanye. Hanyuma rero ndaza kubajyanayo nanone turebe uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe ahangaha muri Uvira. Birumvikana turaza no kurebera hamwe ibintu bitandukanye aha muri Uvira. Kandi ingabo z'igihugu z'u Burundi zikaba zamaze kuvuga yuko ziteguye kubuza umutwe wa M23 akwegera imipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese M23 bo barabyifatamo gute, barabyitwaramo gute? Byose ndaje tubirambure byose tubive imuzi inimuzingo. Ariko birumvikana wowe udukurikira turakwibutsa gukora like hano ku Ibendera TV, nako tugusaba gukora subscribe niba uri mushyashya ugeze hano, ubwo ukaba utarakora subscribe rwose inyarutsa ubundi wibuke no gukora kuri ako kantu ka notification, ubundi tayari amakuru azajye agera hano ku Ibendera TV uhita ubibona ako twinjiye muri studio. Ngibyo rero nguko uko tugiye kuza tubigenza muri aya masaha. Nizere ko ubwo mwamaze kwigira hino, nizere ko muri hafi rwose, ubundi amakuru yo nkaza tuyarambura gatanu kuri gatanu. Birumvikana nikaze ku Ibendera TV, nikaze aho muherereye hose. Ubundi wowe ukore like na subscribe, ubundi ibindi ubiduharire. Mukanya gato rero ndaje twinjire mu buryo burambuye muri aya makuru uyo kuri iki cyumweru aya masaha. Yes, reka twihuse cyane muri aya makuru duhite dutangira nta gutakaza umwanya kuba guhari. Ubwo birumvikana wowe udukurikiye icyo usabwa ni ugukora like, ndetse niba ari n'ubwa mbere ugeze hano ugakora subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma ubundi amakuru tukayasangira ku buryo bwose. Aya makuru rero ku buryo burambuye ni munyemerere tuyatangirire ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ngira ngo ubwo abari kumwe natwe live murimo kubibona muri aya masaha. Rero muribaza ngo muri Rubero, iyi teritwari ya Rubero iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byifashe gute? Mu gitondo twasize cyangwa se mu makuru yacu atambutse twababwiye yuko urugamba rwabyutse rwambikanye. Tubabwira yuko urugamba rwabyutse rwabaye imiriro.
tubabwira yuko ingabo za FARDC zagerageje gukoresha indege ariko umutwe wa M23 ugahanura izindi ugatwika. None kugeza ya magingo cyangwa kugeza ya masaha muribaza ngo byifashe gute aya masaha tuvugana aha muri Rubero? Icyo nababwira rero nuko kugeza ubu ngubu muri Rubero n'ubundi urugamba rurambikanye. Muri Rubero n'ubundi aya masaha tuvugana urugamba rurambikanye. Babwire ko kugeza ubu tayari umutwe wa M23 wamaze kwinjira misiyoneni. Mu gitondo twababwiraga yuko irimo kurwana igira ngo yegere muri aka gace ubundi ibone uko izamuka yerekeza Butembo cyangwa se Butembo bitewe nuko ubivuga. Tayari rero M23 ikaba yamaze kwinjira misiyoneni. Ndagira ngo ibi bintu ubyumve neza. Ubu tuvugana M23 abarwanyi bayo bamaze kwinjira misiyoneni. Ubu barimo kwerekeza Butembo. Impamvu barimo kwerekeza Butembo nukugira ngo bakumire ibitero by'abarwanyi ba FARDC na Wazalendo ndetse na coalition ifatanya na FARDC gutera ibitero kuri M23. Aho rero ibi bitero birimo gutera kuri M23 biturutse aha muri Butembo. M23 rero aya masaha tuvugana urugamba rukaba rwambikaniye muri ibi bice. Misiyoneni yo yamaze kugenda, M23 bamaze kugenda abayinjiramo. Ubu ngubu barimo kurwana berekeza aha muri aka gace ka Butembo kugira ngo babone uko bakumira ibitero byose birimo kuza biterwa ku birindiro bya M23 biturutse aha muri Butembo cyangwa se muri Butembo bitewe nuko wowe ubivuga. Hanyuma rero muti kugeza ubu ngubu ibintu byifashe gute? Magingo aya ngaya biravugwa yuko ingabo zo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo abamaze kugwa muri iyi mirwano yaramutse kuri iki cyumweru tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka 2025 kugeza magingo aya abamaze kugenda bitaba Imana muri ibi bice n'abantu bagera kuri 30. Amakuru ari hanze ntago asobanura neza niba ba 30 bose arabo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se niba 20 arabo ku ruhande rwa FARDC abandi bakaba arabo muri Wazalendo na coalition. Nago ibi birasobanuka, ariko amakuru avuga yuko kugeza ubu ngubu abasirikare 30 bamaze kugenda abitaba Imana bo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo ndetse na coalition ifatanya na FARDC kurwanya umutwe wa M23. Aba rero bakaba bapfuye bigenze gute? Aba ngo bagiye bagwa muri za ambushi. Nababwiye mu gitondo cyangwa se mu makuru yacu atambutse ko M23 yagize gutya ikagabwaho ibitero n'abarwanyi ba Wazalendo na FARDC ndetse na coalition bafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23. Bamaze kugaba ibitero ku mutwe wa M23 nta kindi wakoze no kwirwanaho. Bayigabyeho ibitero nayo yirwanaho irangije irabasubiza, ndetse nababwiye yuko mu bitero bayigabyeho bakoresheje n'indege ariko umutwe wa M23 ukazitwikira mu kirere. Umutwe wa M23 rero ukaba uvuga yuko mu gihe ukomeje kugabwaho ibitero n'aba barwanyi bo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanze bikunze nabo batazahwema kugenda abirwanaho ngo babikumire. Ibitwaro rero byakoreshejwe M23 yamanuye za RPG nababwiye, ndetse mbabwira ko hari na yambunda yabo ikomeye cyane yitwa Satani, ya yindi barasisha umwanzi amatwi agahita azamo ibyo nakwita ako ari niba ari ibinyugunyugu sinzi uko nabivuga, ariko n'imbunda irasa kure kandi ikarasa umwanzi agahita amatwi
atangira guhura n'ikibazo. y'imbunda rero iri mu zamanuwe kandi birumvikana igomba kuba ihari kugira ngo yifashishwe mu bikorwa bitandukanye, yifashishwa no mu gukumira ibitero bitandukanye. hari amakuru rero arimo kuvuga yuko muri iyi mirwano hakomeje kugenda hitabazwa imbunda zikomeye cyane ndetse n'imbunda zoroheje, ariko kandi ino ubuhanga bukomeye cyane burimo imitego itandukanye irimo kugenda yitegwa, birimo kandi na za ambushi zikomeye cyane, ndetse makuru atugeraho aravuga yuko aba barwanyi 30 bo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo bitabye Imana ngo baguye muri ambushi nyuma yo kudakontorora neza, bikaza kurangira rero ngo baguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 bikarangira abahasize ubuzima. ngibyo rero ibirimo kuvugwa muri aya masaha tuvugana, ngibyo ibirimo kubera Rubero aka kanya. mbabwire yuko M23 ikomeje ubusatirizi bwayo kugira ngo ibohore aka gace ka Butembo gakomeje kugenda kaba intandaro y'ibitero birimo kugenda abiyigabwaho mu birindiro byayo. hanyuma rero twihuse ni munyemerere tumanukire Uvira, munyemerere twerekeze muri Uvira, aha muri Sud Kivu. muri Sud Kivu muri Uvira naho ibintu bikomeje gufata indi ntera, ibintu bikomeje gukomera. ariko mbere yo kwerekeza muri Uvira, kubera ko aya makuru ari nkaho hariho ruzingiye, ni munyemerere tubanze twikoze gatoya muri Kamaniyora. muri Kamaniyora kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, hiriwe imirwano ikomeye cyane, hiriwe imirwano ikomeye cyane, akaba ari imirwano ikomeje kugenda ivumbura abarwanyi ba Wazalendo na FARDC. hanyuma abavumburwa rero muri za operasiyo zitandukanye zirimo gukorwa n'umutwe wa M23, bavumburwa bakanga gushyira intwaro hasi ngo bamanike amaboko, ahubwo bagahitamo kurwana, bikarangira rero bakoze imirwano n'abarwanyi bo mu mutwe wa M23. aha muri Kamaniyora rero kuri iki cyumweru naho hiriwe imirwano, rukaba rwiriwe rwambikanye, ariko bikaza kurangira umutwe wa M23 ukoze operasiyo yasize aba bose bafashwe ndetse baza gutabwa muri yombi. makuru avuga yuko hari n'inkomere zakomerekeye muri iyi mirwano zo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo, ariko amakuru akaba atari yajya ahagaragara ajyanye n'iyi mibare. ubwo birumvikana ibi nabyo tuza abigarukaho mu makuru yacu atandukanye, yaba ku munsi w'ejo. ariko icyo nababwira cyo nuko M23 ikomeje operasiyo zibera muri ibi bice bitandukanye, ndetse sinaha muri Kamaniyora gusa M23 irimo gukora za operasiyo zitandukanye, ndetse no muri Bukavu operasiyo zirimo kugenda zikorwa, ndetse no muri iza Goma, no muri Goma operasiyo ziracyarimo gukorwa, muri Kavumu na Karehe operasiyo zirakorwa. ubwo rero ibi ni muri ya gahunda umutwe wa M23 wavuze yuko ugomba gukora isuku n'isukura kugira ngo ahantu umwanzi yitsimbye hose abe yavumburwa. ubwo birumvikana M23 yo bavuga umwanzi abari abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na coalition bafatanyirije hamwe kubarwanya. M23 rero ikaba yaratangaje ko igomba gukora isuku n'isukura, no kuvuga imikwabo cyangwa se ama operasiyo atandukanye, kugira ngo aba bose bagende bavumburwa, ubundi bashyirwe ku murongo. abatamanitse amaboko ubwo birumvikana n'imirwano, amanitse amaboko bakabajyana kubigisha kugira ngo bafatanyirize hamwe kubohora iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko babivuga. hanyuma rero ngibyo ibijyanye n'imirwano yiriwe ibera
muri aka gace ka Kamaniyora kuri iki cyumweru. Ngira ngo ikindi nababwira nuko umutwe wa M23 wamaze guhamagarira abaturage, yaba abo muri Goma, yaba abo muri Bukavu, yaba abo muri Karehe, yaba abaha muri Kamaniyora, cyane yuko bigaragara ko ahangaha kiri abarwanyi bakiri kwizima cyangwa se batari bava kwizima. M23 rero ikaba yahamagariye abaturage ko mu gihe baramuka babonye umufaridese cyangwa se umuwazarendo cyangwa se undi muntu bafitiye impungenge, bagomba guhita abatanga amakuru byihutirwa kugira ngo umutwe wa M23 uze urebe uko ibintu byifashe. Ngibyo rero ibijyanye n'imirwano kuri iki cyumweru yiriwe ibera ahangaha Kamaniyora. Gusa umutwe wa M23 ukaba wagiye wibihandoringa neza bitewe nuko ahantu hose bari tayari. Ubwo rero abarwanyi bavaga mu duce bagiye bihishamo, M23 ikaba yahise itabara aba barwanyi rero, bikaza kurangira barasanye, ariko bikaza kurangira babonye ko imbaraga zabo ari nkeya bakamanika amaboko. Birumvikana ubwo harimo n'abagiye bakomereka. Ngibyo ibyo muri Kamaniyora kuri iki cyumweru uko imirwano yagiye iba. Hanyuma twerekeze tayari mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ushobora kwibaza ngo magingo yangaya ibintu byifashe gute? Mu makuru yacu ya saa sita twabwiraga yuko kugeza ubu muri Uvira ibintu bitoroshye n'aka na gatoya. Ndagira ngo ubyumve neza cyane. Aha muri Uvira twabwiye yuko umutwe wa M23 n'abarwanyi bawo bamaze kugenda abafata amapozisiyo, bamaze kugenda bafata za pozisiyo zitandukanye zijyanye n'iki no kuba isaha n'isaha abakwinjira muri uyu mujyi. Ndetse twabwiye yuko uyu mujyi wose wamaze kugotwa, Uvira yose tayari ubu ngubu yagoswe. Ahantu hasigaye rero ni ku mupaka wa uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ukuvuga umupaka uhuza ibi bihugu niwo kugeza ubu ngubu utari iwagotwa. Amakuru rero atugeraho aravuga yuko abarwanyi ba FARDC, nukuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abarwanyi cyase n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bageze ahangaha muri Uvira. Masaha rwose yatambutse make cyane, aba basirikare bakaba binjiye muri uyu mujyi ari benshi cyane. Makuru akavuga yuko bashobora kuba ngo baturutse mu gihugu cy'u Burundi, kubera yuko ibindi bice byose M23 ngo yamaze kuhagotsa. Ariko andi makuru akavuga yuko hari nabinjiye muri uyu mujyi M23 ibareba, ariko ikavuga iti reka tubihorere n'ubundi turabibikiye, n'ubundi ntibazasohoka. Amakuru ahari rero nuko M23 yamaze gupanga operasiyo yo kugota uyu mujyi kugira ngo isaha n'isaha ibe yarasa, ubundi aba atamanitse amaboko. Ubwo ikizaba gisigaye n'uguhungira mu Burundi cyangwa se bakiroha mu mazi, nta yindi solution izaba ihari. Makuru rero agera ku Ibendera TV, imboni zacu zikaba rwose ziri kuduha amakuru avuga yuko kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Uvira ibintu byamaze kugenda bifata indi ntera. Operasiyo zamaze kugenda zifatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko abaturage bari hariya rwose ngo bari kubona ibintu bidasanzwe, aho barimo kubona za burende zirimo kugenda ngo zinjizwa hariya mu mujyi wa Uvira, ibifaru birimo kwinjizwa, ibimodoka bipakiye abasirikare ku bwinshi, ndetse ngo igishobora gutangaza cyangwa se ikindi gishobora kwitegwa muri iyi mirwano nuko ngo hashobora gukoreshwa na twa tudege dutoya tw'imirwano
tudege dutoya tw'imirwano natwo rwose ngo dushobora gukoreshwa cyane, yuko makuru agera ku Ibendera TV avuga yuko utu tudege ngo twaba twaratumijwe muri Afurika y'Epfo, ndetse abarwanyi ba Afurika y'Epfo ngo bakaba baraje batwitwaje. Bikaba rero bivugwa yuko ngo muri uyu mujyi wa Uvira rwose imirwano izahabera, ngo hashobora kuzamo n'izi drone. Ngibyo rero uko ibintu bimeze ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma ikindi kivugwa aha muri Uvira kandi nuko ngo abarwanyi cyangwa se abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bagiye Karungu. Aba basirikare b'igihugu cy'u Burundi bitwa FDNB ngo biteguye kubura imirwano bakarwana n'umutwe wa M23 kugira ngo uyu mutwe wa M23 utegera imipaka ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi zikomeje koherezwa ubutitsa rwose ngo zijye kurwana n'umutwe wa M23 kugira ngo babakumire batazafata uyu mujyi wa Uvira. Gusa ariko ngo ibintu ntago bikomeje kugenda byoroha. Aba basirikare b'u Burundi ngo boherejwe gushyigikira igisirikare cya FARDC kugira ngo bahagarike Alliance Fleuve Congo M23 nk'uko bikomeje kugenda abitangazwa n'abarimo kubabona ngo berekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru aturuka mu batangabuhamya aravuga ko ingabo z'u Burundi ziri ku muhanda w'igihugu witwa nimero 5, no kuvuga umuhanda uri ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Aba basirikare cyangwa se aba barwanyi b'ingabo z'u Burundi bakaba ngo bari mu duce duherereye muri uyu muhanda w'iki gihugu witwa nimero 5, ngo cyane cyane kuri agise ya Ruvungi, no kuvuga muri Uvira, ngo ku birometero bike cyane uvuye naho cyangwa se uvuye aho abarwanyi cyangwa se ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 abiri, nk'uko bikomeza kugenda abitangazwa. Imitwe imwe n'imwe rero iravugwa ko yaba yaturutse mu bice bitandukanye, ndetse ngo n'abarwanyi batandukanye bakaba baturutse mu bice bitandukanye birimo Kinshasa, ndetse ngo hari n'abaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba rero ngo baje kuba abatanga umusada wabo ngo kugira ngo uyu mujyi wa Uvira umutwe wa M23 utazawufata. Gusa ariko icyo tubabwira nuko M23 yamaze gupanga operasiyo, ndetse uyu mujyi wose wamaze kugotwa. Sniper ari mu birindiro, abarwanyi bose bari mu birindiro, abayobora bari mu birindiro. Colonel Gakufe hafi aho ngaho nawe arimo kugenda atanga amabwiriza isaha n'isaha. Twabwiye yuko hategerejwe umwanzuro wa General mwenyewe Sultani Makenga, akavuga ati basore ntare za Sarambwe ni mwinjire cyangwa ni mwe musubiye inyuma, ibintu tubihanduringe mu bundi buryo. Ngibyo rero uko byifashe magingo aya ngaya. Abadukurikiye mwese hano ku Ibendera TV, twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza, nguko uko imirongo y'urugamba kugeza ubu ngubu irambuye, yaba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabwiye kandi inuko byifashe aha muri Kamanyola. Hanyuma rero munyemerere mbashimire cyane kandi mbibutsa gukora like, birumvikana niba uri na mushyashya hano ku Ibendera TV turakwibutsa gukora subscribe, hanyuma ukibuka no gukora kuri iyo notification
kugira ngo amakuru ajye agera hano uhita uyabona mu ba mbere, kubera ko notification yo hita ibikwereka ko twamaze kwinjira tayari muri studio, ubundi nawe ugahita uyabona. Hanyuma ubwo rero mbashimire cyane mwe mudukurikira muherereye mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, mwe mudukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye, yabaye byo muri Afrika ndetse n'ahandi hatandukanye hirya no hino ku isi. Mwese nizere ko mumerewe neza, nkomeza kugenda ambifuriza kugira ibihe byiza, mbabwira ko kugeza ubu M23 yo urugamba rurakomeje. M23 urugamba rurakomeje, ibitendo ni ibitendo. Hari indi nkuru ariko aha mu mujyi wa Goma numva nayo twanyuramo, ivuga yuko ibirindiro cyangwa se inkambi ya MONUSCO, murabizi ko umujyi wa Goma wamaze gufatwa nawo, umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Hanyuma rero inkambi y'abarwanyi ba MONUSCO bikaba bivugwa yuko ahariya igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 ukomeje kubarindira umutekano. Ubwo birumvikana ushatse gusohoka ngo agende arasohoka akagenda, ariko uwinjira we ntago yinjira muri iyi nkambi. Biravugwa kandi ko hari abarwanyi ba FDLR bihishe muri iyi nkambi. Biravugwa kandi ko hari abasirikare ba FARDC ndetse ngo hari na wazalendo bose bihishe nyuma yuko Sadek bavanyemo ababo. MONUSCO nabo bakango bari kugenda abasohoka, hanyuma abarwanyi ba M23 bakabacungira umutekano. Birumvikana ngo banareba ko ntawe utari wa MONUSCO usohotse kugira ngo yiyoberanye, hanyuma abasanga uri wa MONUSCO bakakureka ukagenda. Hanyuma ubwo abasigayemo rero abawazalendo, abaFARDC n'aba FDLR bakomeje kwishamo. Ubwo birumvikana ko ku isaha rwose tuzajya tukumva ngo abandi nanone barasohowe. Nuko nguko hariya igoma naho byifashe. Abari batwandikiye batubaza ngo igoma byifashe gute, batubaza ngo ese MONUSCO byifashe gute, batubaza bati ese byakomeje kuvuga ko Omega yaba ari hariya byaba ari byo. Ubwo nkubwire yuko rwose amakuru nagera hagaragara tuzahita tuyabagezaho 5 kuri 5 hano, ariko biravugwa yuko hariya muri iriya nkambi cyangwa se muri iki kigo cya MONUSCO harimo abasirikare benshi ba FDLR, wazalendo ndetse na FARDC bahungiyemo. Ubwo rero isaha ku isaha ibyo tuzagenda atubirebera hamwe. Reka rero mbashimire cyane kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Gahunda ni Kwibendera TV, wowe icyo usabwa no gukora like, ubundi bitekerezo byanyu nabyo mujye mubiduha. Ari gihe ibitekerezo byanyu tubikuramo ibyo kubakiraho hano Kwibendera TV. Niba warakoze subscribe rero turagushimiye cyane, niba naho utarayikora ihute uyikore, ubundi Imana ikomeze kubarinda, mugire amahoro n'amahirwe.